I just said we are Abadan, dear Assam Nava. Daudoma. Madam Pacho, maybe Krumhan 99. But no more. I'm gonna form my just second and I'm a construction. But no more a rolling stem no na. Mibra penny say, my question baby are more shame or move me. Sometimes na me braso e si man tino me ma me aka baby ti man te to obesin kwa yie no na o se amonfo kudi na tam so wanye dibre so wo hwe intino na ye yira intino yi di na tam so wanye dibra wo hwe intina o trace me ba jasika ho o ko peja me ho firi ho no mu no de me betina kuma se o se o kwa ba o be hwe de o be ya me because open my men sound called Krumojo. But Okoye no na say Nema Nkoye no as a senior management. Ezu. Sausha uche Ezu. Emo Kasai. Enti Eja so kasa wo fom dudu. Eja se Brahma. Ti Okoye no na adwuma ankosi ni ya koye no say high fever sano obla no esi man no eno mo return na ba Ghana cheche se na adwuma say ti mi hu sana mi so okay ese me pe bibi ye na mi didi na menin machiri ba kura na ye mi no nyina wo ha na ni e twen no but ase na adwuma say na machiri ba nsende o se na chi akọ north o ko ye kuruma akọtọ na no ntimi ono ko Hustling field and no intimitina. I'm saying the mayor says, me copy a juma be ye bojo bizana me did. Satan, my own fear, saying, no more 25 years. Yes, a brand taper. Auntie, me her said a juma be an shed and ye juma, menyan and temna made him who could give security juma. Okay. First of all, ko 4 times no me ko skill security service mu STC yard ana me ye no kakra so atam no me katua ye 25 cities ko 4 time no na me say na adwuma na de bet katua no so te me be ya ma me change company no na me change call Delta security horse me ko ye adwuma 1 year what's ma odi abre baby a odi ni na me ene ne connect ehon de ase we chiro na security wa ko eniku for time a wagya idie so ase o de ye kwa chiri dudu me emra ni mu kakra wai ye umra ba bia ni nti wa ba no wada wodroma okay de tian say me ba krum hanu na ase me ye security adwuma na sa tam na me wo intercom te me ko tena super bokrum okay na akoshia oba wo ikoshia oba bi onno muton oduane mali di wa ben aduane wura oba ti amanama ente yes security for so the aduane to the nenam bebia ti mi frejuma e ba na ma be gina omo ho na to aduane tu aduane to no na nkomodi di mo na hu girl we no mo no muton aduane na mi sinepe your friend say Beatrice down. Ah, no, the Beatrice. Auntie B. Ayo, the class. Na say na o yare kakra say na chiri kase mo aka. Hey! Won kwa ko fe bo girl no. Sabi obi na chiri kase mo akwa. No be da bu aka. Na me no wo ho za fe adua ko check up wo hospital to hospital be almost na bra ushia na chiri kase mu aka na utumi ne da oh metimi ne da bet no na enha no chiri na oda hosano on shedam and that flat mami ndan so because because said ye brani oda ne so akase ni bebu akuno enti na ma ne da sei enche mu ana dog uma dog uma so I like it okay through medical checkup no naturally say me bo e man ni me ma de e be na ho de a emfa ya de my lady
so owu se die na eye no Oba ne kase mu onso to me fe ne to me se ade anyame de boss ade we die e ba so my lady ahode ade be ye you too wa mo cheye ne ma tia o brade yo to aso papa enti through that no onenam hospital to hospital so on the opiaduro aye no ho said obetimi awo because no yonkofo nyina ewo aja no nte so no so ye wa no ba to no na so ti o mo na said na nkrofo ti sreso ewo nkawe echi ho we dokoko ana okọ honum se okọ bosumo ti okọ woni nana no nenam okọ bosumo na se omo akoye nsechewe that osese bosumo ran sese wan fam me amba ye chima adwene antofa kwa mintimi no agro ebia befa nse mintimi no wo na menu oba fufura ko eti yes wo be ya for girls you say for boys ya man enti by then so no ma mi krom ni bia ba sipebu krom aba na sister bi ho na ko fan apai mi krom ni no mi ko fan menena order maledi boko yes one no wo sanya krom ni sa menena atena che awo no se de wo kire na ema eti na wo so ese wo so na woni babia okay na se mi hu mi krom ni no na se na me try ahe eti meni mi krom ni ne kurapo wo ho me ko fan mi e ko dai menena ko one round kura na ye da ho di nkomo na onu man bi no be wura apai maledi kaman bi no be hu se mi krom ni ne ka me hu no o san ko satan so na e ko bo one na se dabi o pie ko ade asan bi ko to a o ko nim se ba me ho ti a je say ye be bisa me so me nim o hwe enti me peno ma o pie nko gisa ade cha na obi afa no kwan ti ade cha na satam na mi yusu moto na adi ono so da dem wo kan ti wo dai wo dai me da omu finfin wo mpa so kama wa ben me ko we so I say me yonko ho me ko we so me yonko ho nti omu mi no ka oni omu da wo no ka ba obi ma kwan ka obedi pacho say anything o bema said wo bema abia pa dai maledi woni bibi ade said wo bema o na wo da ma me no finfi je se wo nsuro he ade anti se asem kakra ka ntre wo di ma me no agumpa so se me ko we hu asem madamfo ha me bu sa so betimi adia wo se o ma me kwa medi na de card maledi wo so obedi wo de card maledi wo so obedi ade said wo bema maledi me said wo ade awo ye osu trase maledi sa do man so free ade maledi my lady yeah, what been? Hey, I just said, and you are brand now by Ajo because when you so one fe, to your brand and now whom by Fankasa. Tina manu jadaw. Wo do montam. Wo prekwa we se madam for ha, wo prekwa ha. Sasem, I said, aha, yenko, tu so oba ne ba na ma no beda ho na ye den. Obi akọ ni fi oi fire fun na se de o hwehwe onsaka nam so okay me no ada ba kope yanda da mienu da miensa so da once ne peno wa fire fun nam so na nya de o peno no enti me kasa na odi obufo de ko friend sister no mo ko mi sister panyin ho de mi di nachi mo di ko tunanu mi sister ndo also on jintum o pamo mo mboa mi sister ba ko so ababo no mo za de besim ko mo so onu so ho de ko tunanu no so okay se sa na etie dia onu twen no afreme bisame
se mene na da dia na che se omuhu di omobeye ebe ya fa enti me pon adwuma nwumbre bi sa na me call me sister no ho on kura na frame me o se waka di o ntino membe dibi te me pon adwuma na me call ho ode di o no ma me ase mi ndi no na ode tumanim se me kurom ni Amina ne sister omo ba ha se onyem na ono menyem ana onde o se o ka kire no se onya botre na me ba na wo bisa me so okay mene na dade but enye da mienu nya even da korokora no ndru mienu ana miensa once pe na once no wana ka che so udi a utumenyam Adam say satam de ana ye shedan gem man di bebre ntino mami suro ikakra no kre enti mi se bia na ono obi so aye bibia ansa na oba me ncha mi ntimi nchira enti na me chuchu me hono betna me de se ose me no na nyem because me no oba bia nyan fanyen senda okay enti ba sa na me no wo ho na na furu na edrube 6 months eko no so okay so ono ankasa kura no wa ha no ni nipatitru bia wa asa ati o ko sire no wa na anti bi wo wa ha o na oni no so ho I will say me ko fa me krum ni nsa wa asa wa fa bufo atwe no wa ko tena okay na me na me krum ni no wo ha na also okay o ko sirima akoko because o wo ha no be kire no because oni ebusia titiri bia wa ha o ko ye na me sa ko mambi amo na me no etnase ti mambi o ko o mo kura na se ho ba ne se na o ko bosumu no ho na bosumu ran se o me frame mra na ye ni me bia be ma me nka ono nko aso se de obetimi anya nyensa nya sa pa de me na ma wo ho na me no nso wo ho anya de obetimi na wo no nse on peso mo chichiri ma brabo nyina dia so krum ni na nyam o kwa ko na wo san ko fa we enti ono wa hu se bia kwase ebu obamti obe chichira Fred David mpim nsi ade aso awo ti madam since then no me ko kurana so hono mo bae no masam eko nechi saa me nkomanim biom da feza me wo security mu mato moto mi yusu moto no say na me koto foforo enu so kura ya wia me sa to the third one ya wia still me security adwuma me wo KUSTCC but do you say man bi na obibi ana sana me june because my brabo enko yeda since me call KUST security mu 207 up to now me bo casual sa nkrofo ba betum wodwum mu ye staff mu yen se bia wo modern wodwuma nu o madam na say na nko mo yimedi as a casual there another contract there mo boni a ye be fire o because me nkrofo betum bebre ya sa fire o mu enti ma brabo ko na chisa mi hu ono na promise feel bebre mama no mo nyina say mitimi yes de mi sia joma ma okrum ha me ni di nchi ape oso brakra obekọ akra so so nya gate ni wo wuram utumi ko chia joma ma nyina obekrum ha mitimi say ye ndise executive mitimi ko na ni ko chia no o chia no say akra obekọ akra so so nya gate ni wo wuram enti ama me ho akire me pa madam me ti ho no musese me ye adwuma so me ni kapra me dem kro ko me dem ha say bodam ni dem na sese ukrom ni no wale no me krom ni no se na wo to ho twen se me ba be ye no ho ade sese me ke me no na wo mienu wan ko ye no ho ade nso me nkoi panini wo sen panin no me fanze me on 207 209 nti at least 15 years now na ke was me on 2030 o mu nyina wo sirim na ya wo mane wo enye ze menya scam no mo this month I be dru be 3 months 4 months na kapre na juma ni ntua wo ka katua na nye
ente ama ko high dan kura no me ji loan e ko high dan ne mo de teteme no me ko ji kakra ko overdraft na ya me de oba bia won ne te man bi na me ne eti what does no man no say that me ko ba bia so enye no man bi no kwa na say man bi no so ne nwo onwo ye nso dabi na won ne te na dia ususu se waye obibi no na oda so ne te eja brama madam say be ma de Uma na se me kondo se me no bada nsusu me ko ba won ne te ne se ubenya baabi di baabi awura ti na won ne te ana because oba ususu se odo akọ aduro so akọ chechire ho de e de nti na se won ne te na madam be se ba oba e de na apese ye boa wo ja brama me de mi hia no se nka kwan bi wo hon ma betumi se sofu bi o se malam bi amunim na obetumi ye de enimu mala agire sofu pa ye odifo bi wo ha wo hwesa na emani no obehwe ma ye se de wo ka no eye no kore se man bia ye obibi ana efiri ba bi efiri nso a na ye hu eno na ye betimi de aboa wo na wa je se wote it is zongo tech zongo wo handan wo ena bi nso e de adwuma sese eze ono mame na ono ne to aduane no GPRT chama ono ne yero mo nyina aka bebi nto mo agya aduane no to nti so ono e de adwuma onye fe ena wote nso sa wo bana ko homa o mo ana se de ebusumusun se a de menya kakra bia na me de akoma because me ta akọ no nchen na wo bana nso e wo sirim nso ayo mo dai wo di mabia eja brahma on se wa na won hihye wo niam yi adwuma a wo ye ni sa ukra nso opa ho a wo pe wo ho wo nso agi bi di asikrotia wo man so ne yiri nso osirem na wo didi kra no ama wo mabia ni a eno kra se ye no me eyeduabo me se champo ye bre no ko no wona ma odidi bi ode boss wa no dai ye timkaja eja brahma no masam onie ampacho ama brahma trust na wonya no examination ana eto eja brahma brana sam no waja bebre wo male de se eto so biem o se e ma de wa fa bi papa entu be da hunu de abayifu eno so ye musa na nsa na mebem eja brahma me pa chewu wada wodoma o se wo ko ba foforo ho a wato pan soronko wo ko bi hu so a boyo no kurebi wo madam de me pa chira no se like say me kwa kusi oba na pe enya zeze me nya oba bia ne ndabio enam de eye me nintino me pa chira se man bi nko so na me wo so sese ono so me ko no so wura me be ma enshada ale di asama be kan se bia me se me kosi no me no oba bia ndabio apart from ba usi so na ma de wa wo biribi like say me no man bia setena mu ntino ne me enko ye ma me no man bi ntino me kosi oba foforo pa enko ntimi enya adwuma me so woni man bi ni koda na enya adwuma na wo fa foforo na enya adwuma me no man bi ni koda wo man bi hu nsore me be ma so me bomo ndi na enya once apenu anu na ka die bi ka wo pese wo kose eja brama ase be ma de nya ba ko pe ni ese my lady bia mienu miensa eja brama wasa wale kra pen ni nyina ye musa na afi ngodi eja brama wa wale pen de menu na fa yufunu o man bi tam man bi tam no sa for ba foforo ni 5 de menu na ko da mpa so man bi beto so no na meka de ukro mu ni no na chesen ka be ma de obenya nka 3 rounds bi my lady nana brahma hey ne mema de edu stage bi anana brahma munyu nso mu na munidi manumu na still amunyi kra mo pese mu bu atopan na my lady emema ntwa wo unya be nenti kra utime wo ti brahma wonye boni bia eja brahma hu fie kwa ni mu kakra madam pachumo 54 oh zeni onyi bia enti kasa brink ojinemu a ya wo sha o pesen ko ojinemu no ko 4 no 5 nyina okay ebetwa bi be me na twa my lady eti